Hakluye pahavenan kesha ipkyu ovekulo atu laki pisibepani itara akinu alhotsakiklo hakluye pahavenan kesha mon pahal venan kesha haklu ipkyuye pahavenekutakulono hapelveki benge igeti hapelveki payi tagi pahide venan kesha alhotsakiklo ku benge Pauno Thessalonica mkovlo atsahepo pepani ina Thessalonica mi akedo biti ajo cheklanina alhotsam zmishe pisparin chen atikzimko kitimko ekishva kelabi nong pelo ntana benishimo kelauno hi bitulani dishauno lajupu kahana akimi kitamko toi nong ya amlok sashipe muneke jisitive ene khitve kepi niuno bulbechini dihuto kuno kono jisi bulcheno tivenkeno alhono jisi holono panong sahe nankepi niuno bulchini kurengu ampiuno pikeuza pesi nino nong lauhi pene ampiuno irike zalalo niung kuno kono timono kharingeno niung ye tivekemko zuno uyarinchemo kurengu lehiya azatskiuga anani kungu migolo ato sutsachil nani alho fuko kiganani ene kunga gdauno ampiu ampe ikirnani ene Kristo pulcheno tivekemko pagi khaptunani leno niung timon khaari kimiye panoko sasikimza kingislono sinye saikwenani ene amlulono ampiu sasiksholnani dishibzu niung ye plapujo ampiu golo acheuvenani Teauno hibatsa pesu laki lokono zilo. Paulo Thessalonica mkono, kuplu mkono, tive gemko gona amlogo jushaki dolo. Pana, tive gemko kishi venangin hipa pepani. Kristo pulvepu tive gemko gono kungmi fuko gangin, panung pari khuptunani. Niung khari kemi pari uvenchemo. Ikemu panung khuptu paribzu kunoko atsalat polo kupulim kharingena dipoko re apim bihipo kilibebzu kumza kungislono uvenani ena amlono ampiuji Kristosas kutulnani ishibi Paulo Thessalonica mi amlo Joachim kovlo atsaibabe Paulo panung vilo lajupu kaha kemi kotoi amlo kutakipe monike ina hipo nongvule pengi ishipi kuplum kovlo pibe pakyu etulani lajupu kaha kemiye khchile thubzu loktak khlo ungyu kuma ikemu kuno kono lajupu avakena diya khal vakena timtipakoye alukutu Kristo golo uvenkyuza Paulno atsaibo pepani ma Apostle John ye kyu pipebangya Johanna gedo chebdilo Nong lo kitaki akivilo Nong na alho shopul bachini ene ishori pul bachini ipu kiloye ngokepa kuto mane ene nong sala alaki kutope arinke uni tishimo kena peye nye hipatsa pesi nong vilo pinchemo ene ino ubzu nong sala a laki kutol ketiu ine idirinani ene ino igolo nong sauni tishaungno ine kila ingena nong ritile anane tim kuno no khal vakena alho tsakikla khakul tipo ye pavenchemo kurengu efeshinagilo bitti ajo shirishilakilano itulakino khachile kulu tsalani pauke pyumichi alho unkimteno nong amchishipe kivage ishtipi pepani de ono tim kuno ampiuji si Kristo kapesi pa ene liu khakulu kepi gatavenkena alho unkimteye pa ene li golungova ene alho unkimtena amchishipe kiva ene timtipakoye ono afko gangena ampiu fuko gampilono Kristo pepano ushivena tive kemko ena alho tsakikla tiamo ikem pano nga zane
afko kangi ngokaneşti be. De onu banun barxıptınan ipu timonu xaribzı atala tipo afko kake zalalo. Gıxmışa gimiye. Gım tıkıpılım gımzı gilivena gımzabzı kıngısılonu uvena amlonu ampiusası kutunani. Ena alokupu ju ampiujisi holo acenkyu ampiujisi Kristo akçilonu bakçilonu acayip pipani. Dişaye kişipu timye Kristo şopul belvekyuhunu lajipu avake. Lajipu tipo yekişipu pahavenenge. Lajipu pahaveki bu şagaye alhopulakyo adoke. İkemu alhono. Nihne nkipni kıvetsibze. Kuno pa şopul benkena alokutu kıхı anani işipkülo. Kuno no pa şopul bevagen alokutu kıhıtsvage. En alokutu kıhı lokta kıhı hakul tipoye kile pahave munan. Hiye timçakma ikemu alhotsana pipay. Teauno. No. Kristo kapısı o şivaye. Noya lajpa avakepi. Akpul tipolu ben. Kristo ikiri kelopi. Alhotsapa pesipulayn.